GT Production YouTube channel clear tu le ngai thatu zong te chibai le ve kule April ni som panni sang ni som ni le panni thole ni ania tunchuma chuan khovel chanchin thar langsar zualte kanron puang ve thung don ani Ukraine chuan Russia ne na Indona ne na chang turin ain buat sai le mek ta President Zelensky chuan karmasa injini khan Kiev Austrian Chancellor Karl Nehammer nen press conference an nei dun na Ukraine and Russia ne na zual zo karam chung chimchak lama Indona ma chon pui turin in buat sai na anei le mek thua soi langa heti rual hian a le lama Ukraine in biak na manga tu na boina le Indona kal mek chu ti top dan angai tu reng tho thu Zelensky chuan atar lang tel bokani Zelensky chuan ko chak lam le chim lama melma sipai tam tak te chu anral thuam te nen anram lo sak tumin anin chop ngek muk thu le Indona khir khan tak ani tur thu soin an malak na le be na konga anin jin tok thu le ne na po mu ngei anin be sei thu atar langani Washington Russia ambassador Anatoly Antonov chuan tunkar tan tirlam khan ko thlangram ten Ukraine ral thuam anthon lu zel chuanin US le Russia te chu sipai chakna manga in ma chon na a thlen tir thei thu tarlan na aneya Russia military chakna manga Ukraine a be nu atangin NATO ram te le anthural puiram te chuan military angzong in buaina atanga direct ka in nam hoina nei du lovin anin sasenga ma seng Ukraine ne na ral thuam le selai mu te anla pek chunjom reng thawani heti nga thil akal wang hian ambassador chuan Newsweek ne na interview nei na ko thlangram te chu tu na thil thlang meka direct ka in nam hoina ne ya puin ti sen tam jok luana tur thil an chok tho mai ti in Antonov chuan heng malak na te hi lawom ti in buaina le in be na dang chok chuak thei mai an ni jok thu tarlan na anei bokani Ukraine khopui Kiev bula Bujova khuwa kariam ta injini khan civil mi engemozat phumna than mu chua thar le ania he khuwa hi Russia sipai te kar engemozat anom hnuwa an chua san le to ani Bujova le a chevel khuwa huam tu Mitrivka community a anho tu Taras Didich chuan petrol station bula khura mithirwang te hi an char thu le thiza thi chiang taka hriat chian alani lo thu asoi Ukraine media te chuan April thatir khan Bujova chevela liam tuar le mithirwang somthum borvel an char thu an soya ki phom chunga thingtlang le khopui tam jok chu lak let an ni toa bucha khuwa than le civil meter wang thanem tak an mu chua chuan Russia dem na atizual le ani injin ni liam ta khan Ukraine President Zelensky chuan anram kho chaklama Russia sipai te bele turin in buat sai na ngor takin an kalpui thua soya Ukraine official te chuan anram kho chaklama om te chu an chen na mun te rang taka chu asan turin alo ngen to bokani White House thu chua dan ni na tarlan dan chuan nimin thotra ni som pakhat thali sang ni som ni le pani khan US President Joe Biden le India Prime Minister Narendra Modi te biak mu theina virtual mangin anin bedona anthu khel tur poi mo ber chu Russia and Ukraine aruna wanga khovel pumhuap sum don na le ele bar lam khailak lek tur ti ziom dan turaniang US President Mevin India Prime Minister abiak du zok chan tak nialang chu khovel ramro puiten Russia an shreka atuyal thei ashal theilova chu tak chu India hian rem chan na lein mantlom takin alo le sang heng mai ni khata barrel maktadoi ruglai alei ni nan soi hei hian US mit ati khama thiam takin soi puya tumani India chuan Russia ramatanga tuyal thei alei te chu Balchin khata tuyom sa kara tui far khatang lekani ati ve thungani heti lai hian World Bank Vice President Anna Jardi chuan Russia le Ukraine indona wang hian Ukraine sum le pai din hun chu chiat pha na sadon le ti asoya Ukrainian President Zelensky chuan Russia na hum sual dai ain puang ngam lo hi adoi jebzia tilang chiang tu ani ati ve thungani Ukrainian Presidential Advisor Mikhailo Podolyak chuan anram pumuap TV in sain Ukraine chuan Russia ralian ma chon turin ain pe at to ani ati ve thungani Russia le Ukraine te in kara boina chuan ral thuam mang chawa Indona mai a thlen to lova
chumi pialama ayana sa jok thlangin meichia le naupang ten an tuarna sa hle Russian sipai ten Ukraine meichia te an pawng sual thu news hrang mu turoma Deputy Mayor of Ivankiv chuan Ukraine meichia ten an du emo du lo emo an sam sei tak tan lo thelo din muna an ding tia puang Ukraine meichia ten an sam an tan chana hian Russia sipai ten an pawng sual tur laka anin ve na nia an sam an tan chum hian Russia sipai te mit an la tur laka ati nep thei anin be se ani karkalta mai khan Ukraine khu pui then khata nu le meichia te chu an chung te ma pawng sual an ni tian soya report fin fia zinga Ivankiv a tleirol meichi pani te chu pawng sual an ni ITV na tarlana chuan Deputy Mayor Marina Bestasna chuan khua meichia ten Russia sipai mit an lak lo theina turin an sam an tan sup ti asoi bokani makeup artist pakhat chuan bucha masakara nun na chan jingami chu akut le tin enkol tu ngei ani ti ruang atangin asia kholaya ruang aledrem rum mu tur tam hle Melinda Simons British ambassador chu Ukraine Twitter nutling te chu anfa te mit muwa pawng sualin meichadang po an chung te ma khwai kheman ni ti a post bokani thotan ni thengkhan Russian sipai ten an pawng suala case zathum ai tam aum towa an zinga hian meichia kumsom pahnia tanga som parukte an tam bera bucha masakora mi za chuang zet ruang mu alo ni to bokani tunlai Sri Lanka ram boina ve thungo Sri Lanka ram boina hi engtia lo chuak ta thut mai nge ti i han soi zau tiang tunlai Sri Lanka ni tin mo thil then khat man i han tar lang ma sa tiang bu fai kg a cheng zanga tanga cheng zaruk man ania milk powder cheng zare ta tanga sang khale zakwa par kg te ni in chini kg khat cheng zathum te apple kg khat cheng sang khat pear kg khat cheng sang khale zanga coconut oil litar khat cheng zaria somnga thingpui no khat cheng za arti pakhat som thum te ani me kani tuyal thiana men lovin an harsa petrol pama ni leng in anin tlara petrol lak tumin tlar zinga ni khoselova tlu anom zeu bok mi pui in nek na salu tu ka wangin petrol pama sipai duty ti ran nia electric current hi ni khata dar kar thumotanga dar kar level chau andong thei to ani hospital a zai puyang chi antingam tolova damdoi lei turan nei tolova paper antlak chama wangin school exam te po anti top ringot mai ni mi pui veiwa na man ruaber bus train taxi le long te po anting thuap ringot maya mitam tak e jonna ber sanghaman tu te po petrol le diesel om mialo wangin an chol top mai ni engwanga he tiang har san hi tok tamai nge an ni le foreign reserve ani to lo Sri Lanka hiram ri thei tak mai ania siam chua loi an nei lo wangin ni tin mamo ate ber thleng khuan ram danga tanga lak lu ani ram danga tang thil lalu tur chuan foreign currency reserve tam tok tak nei atul thin an ram sarkar ding me khuan sum chalai vel athiam thot lo ani ber mai ram danga tangin sum apu ngeka an ba atling khom thur maya heti chung hian ba alanga le tho mai foreign reserve ane miau tolo wangin ni tin mamo tangyal po leina ane tolova mi puiten an tuar ta ni battama pe pun le chuan si lo hi changkan na alo ni vak chuang lo aniang Raja Paksa policy kalfu lo wanga ni boka tuna Sri Lanka sarkar me ku chung ko kwal anga soi ania anram president atanga minister poi mo ho chel tu tam takhu Raja Paksa chung ko kwal vek ania Sri Lanka sarkar sum za som sari le panga vel an kuta awmani an chung ko ti diglo awm til ngei ti achiang corruption a an filim lova chung ko du sakna alwar hlea atoi zong in soila ramro rel na kalpui dana an hlo cham kwal vel vek ani bermai Sri Lanka in atho chua theve ber chu agriculture sector ania ma se Raja Paksa sarkar hian ati phak lo at chil ani tlat chu anram agriculture song kha chemical fertilizer tel lova organic farming a le vek atum peka kumsang ni som ni le pakhata tangin chemical fertilizer a khapta vek maya sarkar puina tel lo chuan organic le tha siam kha thil ol sam ani ta hau lo mai an thar chu a chiat ba ka atlem ta mai ni Sri Lanka PM Mahinda Rajapaksa hian China lam abethal he thina
China hian Rajapaksa campaign na tur sum hi atumsak nia soyani China hian sum point avur viau manani China chuan project lian tak tak kongpui siam le airport siam thlengin akalpui tluk maya India tan po angai that thlak tlat lo Sri Lanka chu China ramung pakhat ang tan ta der mai ni Sri Lanka mi tam tangai po atha thei to lova Mahinda Rajapaksa sarkar chu China sarkar siam chu anga ngai an tam pha ta ni tuna mi puilungoi lo then khat po hian kanram hi China hne na Israel vek to ani ti in anawani Sri Lanka mi pui thin rimin kong an zo tluk maya van tlang bung ruwa an ti chia curfew puan point om zia anei thei to lo Prime Minister Mahinda Rajapaksa in kota mi pui thin rim an pungkhom lui renga ani la chuan bang ta nge ati du tlat lo bok mol lian na hi ani ringot mai a chuan vor China in apui du to lova anpa ang hiala alo da China in alo pui fo wangin tuna anram economy tlasime ka po China in apui tura an nga ya mi puiten bang tura an phut point ba na tum chuang lo China angoi lui tlat voi tam tak han ngel lui China China hian anhar fitla thak bek ani tax atin hiam khoiram po ni se sarkar sumnar chu mi puile sum dong te tanga chela khom kha ni ya president Gotabaya Rajapaksa khan chia then khat ati bowa then khat chu za som panga tangin za pariata ati hiama sarkar sumbo ma lu tura loi om talo kumsang ni som pakua dollar sang riat zaria somruk le pali million velania kumsang ni som ni le pania chuan dollar sang ni zathum somruk le pakhat million chau anei to ani sumen kol an thiam lo dan hi na mai lo takani poisa asiam chuabel Sri Lanka sumdin mun aong rop siam thatna ani beisein tlem lai deuh khan Rajapaksa sarkar hian anram poisa asiam chuabel print chiam peka International Monetary Fund te khan an hu mai hau si lo tuna anram economy boime ka po International Monetary Fund a kud adole top mai ni biakina bompuak khan ngong anei bok kumsang ni som pakwa April ni som ni le pakhat Easter Sunday ni ta khan Catholic biakin Pathum le Hotel Pathuma terrorist ten bomb antipua kani hei hian ngong lian tak ani tlat Sri Lanka sumnar lian tak pakhat chu tourism ania khovel khwaljin ten antonas chinani he thil thlen hnu atang hian Sri Lanka tourism chu za som saria atan hiam dok mai ni COVID pandemic khwaljin mi ten bomb puak wanga Sri Lanka an closer chhomek lain COVID pandemic aronin lar velea khwaljin aloi anom talo Sri Lanka Tourist Department chu anko titi ta der mai ni hemi ba ka thlipui le tuilian an tur tluk thin boxi Sri Lanka mi pui thin rim na alakal chhozela mun tina lungoi lo na anlan tir meka heti lai hian cabinet minister somni le parukten ban na an thelu towa an bang ta ti nai ro ani lo thung mi pui bum na tho alani mel achan chu an ban hi president ne na nilovin an ram pm ne na an submit latani Rajapaksa hian he boina hi ka cho chua ani lo covid wangani alati diwe chang mai ni mol lian ati chung kwa hi an ringot maya an ram mi pui te ro in chuang mai te anti me kani Indian atan pui China na pui du der silova Rajapaksa mangang chuan India ne na tan pui na angen leta India chuan March thakhan dollar billion khat creditin azuk puya tunlai hian tul zwala man turin petrol ton sing thum le sa ruk le diesel ton sing li athon thlale tangot mai ni Sri Lanka hian China lam aon chung hian enga tinge India in apui ti zo na aom mai thei bokani India PM to zinga Narendra Modi tluka khobel ramdang tlo tam to le ramdang nen in lai chin kalpui hi anom lo ati thei mai ome ti sualero anei tlat India ram thenom ram athlo khum tam tlatani athlo khum chung hian China chuan India thenom ram Bangladesh Nepal le Sri Lanka alo le de ubek manani China nen sum don ton le anram chunga China nen thodun tur project an lo siam felvek manani he athil ti sual hi India hian a rechuak tlai ta viau mai ni Sri Lanka tui pui kama China in project a thomek hamban to ta pot khuan India ngai ati thatat lo tunlaya Sri Lanka boi mek lai po hian asak chunjom mup tho siani anin rem na chuan kumsom paria chong China in alwa don ani aral thuam ada telengem ti le
India nek chep theina man ruwa ani mai palangem hemia wang hian India ram hian a thenom ram nen in lai china tha asiam le wat thi atul ta ni tunchuma po hian rang takin India chu a cheve tawat ngal ani kha Pakistan Eptu Party Tangrual ten Prime Minister Imran Khan rin tok lo na motion an putlu nimin zinga khan anram Parliament National Assembly a vote la kania PM Khan chuan fiana hi apal tlang zo talawani PM rin tok lo na motion a vote an la ka hian member thum somli le pani oma motion thloplama member za somsari le palin an vote an thla kani mar chin somni le pariat khan Eptu Party te chuan NA hian PM Khan rin tok lo na motion hi an pulu to a April ni thum khan National Assembly Deputy Speaker chuan Pakistan sarkar paithlak tumna konga hian ramdang te chu lawin rol vea puin no confidence motion hi alo nol sakani ma se Eptu te Supreme Court ta anzual kawa ninga niliam ta khan court chuan Deputy Speaker che dan chu ramdan buibo chiat na ani tin National Assembly chu session neya no confidence motion a vote la turin karmasa engine ni khan ariat tir le tani Supreme Court thupe kangin NA session hi nei ania Speaker Asad Khiasar abana wangin rorel inkhom hi Sardar Ayaz Sadikan akai suya vote la kanitani vote lak na hian Imran Khan Party rorelai Pakistan Tehreek-e-Insaf member te chuan vote thak lovin vote thak don hian house atangin an chuakani Ramdan le kalphungangin house chuan no confidence motion result hi President Pompui tura athon nuwa Prime Minister thar thlanna nei turin phalna an deal zui don ani France chuan pathian ni khan anram President thar tur thlan tho khatna an neya President thar thlanna hian President nilai Emmanuel Macron le kumnga kalta a aking pui ngai far right how to Marine Le Pen nen anin king le don ani Russian Ukraine arun boruak chuan President in thlan nei tur campaign hi alia khun he leya hewang hian jirjiang tu te chuan kumdang zong ain result rin lok har sat thu an soi bokani France rama time zone in an lowa wangin territory then khat te chuan kar liam ta engineer tang khan vote hi an thlak tran towa thiar kar te takte Saint Pierre atang thlak tanin Mikhuilon le Caribbean territory chuan zom le in French Pacific thiar kar ten vote hi an thlak zui ve le ani chut lockdown in Macron chuan tho khatna hian Le Pen laka sang takin ma shwai rin ania April ni somni le pali hian vote thlak tho ni nairo anin beitok le don ni in an soibok far left candidate Jean Luc Mélenchon chu pathumna omin in thlan tho ni na po a thlen thei thu le Le Pen emo President Macron emo hial po ne thei an be sei thu an soibok in thlana aking puiten anram thendar tuman pu Le Pen chu campaign thatak mangzovin anram chu din mun thazo ka hlangkaya thilman sang zel chungchanga po malak ain tiam bokani Macron ero chuan campaign anei mumal lo hlea Ukraine indona thlengmek wangin aduangin in thanatan hian ain puwa cha thatok thei tlat lowani Bollywood superstar Ranbir Kapoor le Alia Bhatt te in nei tur thu media ten an tarlan choi nu in ahun tur po achiang theita a April ni som pali sang ni som ni le pania anin nei don ani anin nei tur chungchanga hian Ranbir Kapoor le Alia Bhatt te hi an ngoi wangwanga hei wang hian titileng wak po tampha le tu hnai khan ahun le mun tur hi achiang chhota RK Bandra Home Mumbai a anin nei dona alom na hian nili chung aw don ani Ranbir le Alia te hi sang ni som pasari vel tang khan anin de tana Bollywood star jinga chanchin soilo le ngai ven ber pakhat an nia tiam tlate anti ve don tange nge ani tunlai khovel na buai pui Ukraine torang chia tur hi tuna hian ram pakhat awma chu ya men ani ma se media a kan mungai lo nikum sang ni som ni le pakhat khan mi thi to za thi event report a chuan mishing nuai thum sing sari le sang sari tling turin an chuta thizinga za som sari hi nau pangkum nga hnuai lamangin an chut bokani Yemen hi hun re tak chung Saudi le athural puiram ten US le UK ral thuam supply mangin an bom to a hei hian anram economy ti chia in tram na satak atlak phani UK a phei chuan Saudi ne na ral thuam supply to lo tura sarkar du khu tam tak anomani
Ukraine ram indo na hi Western media mai nilo Mizoram thleng hian kan ngai ven hlura kan ngai ven ang hian kan ram thinom maya barmaram le Yemen rama an tor na tikhu khovel hian ngai ven ve se an buai na hi are lo pon a ziom pha ngei lowang mo